turabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone duhawe umugisha kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Muraramutswa na Apostle Alexandre Nyandwi, umuyobozi wa Ministeri Vision de Jésus Pro Réveil, ubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka Imana. Ndagira ngo mbere yuko tubandanya tubanze dusenga Imana. Nanone Mana nkuru kandi Mana y'icyubahiro, turagushimiye cyane kubera umugisha mwinshi uduhaye. Urakoze cyane kubera abana bawe uyu munsi mwami baduteza amatwi. Bahezagire ubaho umugisha, ikiganza cyawe cyiza kibane natwe, kandi uyu mwanya w'ijambo ryawe utubere umwanya w'umugisha. Dusengeye buri muntu wese uduteze amatwi, dusengeye mwami Imana iki gihugu, dusengeye n'abantu bose bakunda umurimo wawe. Bahezagire kandi uyu mwanya utubere umwanya udasanzwe wo kurushaho gutahura byinshi kubw'ubugombe bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Ndagira ngo tudatinze nanone dusangire amagambo y'Imana tubona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya 16. Ibyakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 25. Haranditswe ngo, maze nko mu gicuku Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'imbohe anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Amen, haleluya. Uyu munsi tugiye kuganira hejuru ya teme ivuga ngo imbaraga z'amasengesho, cyangwa se inkomezi z'amasengesho. Hari ibintu byinshi bikomeye ku isi, ariko ndashaka kuvuga uyu munsi ko hari imbaraga z'amasengesho. Birashoboka yuko wagerageje ibintu byinshi mu buzima bwawe, ariko ndashaka kugusigurira ko ibintu byose iyo byananiwe hari imbaraga zikomeye z'amasengesho. Hari abantu benshi mu mateka y'isi bagiye bakora ibintu bikomeye kubera Imana yabaga ibashyigikiye, kandi bakoresheje iyi ntwaro y'amasengesho. Ari nacyo nifuza kugira ngo mbasobanurire uyu munsi. Bibiliya iratubwiye ngo umugaragu w'Imana Pawulo na Sila bari bamaze gusengera umuntu warimo mwemu mbi z'abadayimoni. Mbibutse ko uyu muntu bari bamaze gusengera yari umupfumu akoreshwa n'imwemu mbi z'abadayimoni. Abantu baraza hama bagahishurirwa ibyiwe, agahishurirwa ibyabo, noneho bakamuriha. Hari shefu wiwe, bosi yakoreraga, nuko akaronka amahera menshi binyuze kuri uyu mwigeme wari ufise izi mwemu mbi zari zimurimo. Noneho rero umunsi umwe Pawulo ariko aravuga ijambo ry'Imana hirya no hino, aza kubona uyu mwigeme arimo imbaraga z'abadayimoni. Aca aramubwira ngo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagutegetse wa mwemu mbi imurimo, genda. Nuko shefu w'uyu muntu, kuko yakoreshaga uyu mwigeme akamuzanira amahera menshi, aca aravuga ati ntabwo nzongera kuronka amahera nkayo najyaga ndonka. Nuko rero aca akorera propaganda Pawulo na Sila, barabafata bararementanya ibintu bitafatika, bababeshyera ko bakoze ibintu bibi. Baca barabashyira mu kasho, barabafunga, babaziza yuko basengeye umuntu agakira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo bageze mu nzu y'imbohe ntabwo bahiranywe n'agahinda, ntabwo bahiranywe n'umubabaro, ntabwo bagize ishavu, ahubwo bigeze mu ijoro baca batangura kuririmbira Imana. Haleluya. Ngira ngo bariko baririmba ya ndirimbo ivuga ngo iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Haleluya. Nirimo nkunda cyane ngo iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yabera, iyo Mana dusenga irakomeye. Bari mu mbaraga bariko bararirimba. Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mwanya imfatiro z'inzu ya gereza ziranyiganyiga, imfatiro z'inzu ziratangira kunyeganyega, imiryango iriyugurura nyuma y'amasengesho. Haleluya. Kubera imbaraga z'Imana zari zimanutse zinyeganyeza inzu. Zimaze kunyeganyeza inzu, imiryango iriyugurura. Nuko umurinzi wari urinze iyo nzu y'imbohe aca aravuga ati abantu bose bagiye, nuko ndaca nicwa. Kubera ko mu mategeko y'Abaroma iyo bagurinze umuntu akagutoroka, igihano yabaga yahawe niwe wagombaga kugihabwa. Aba bantu rero Pawulo na Sila biyumviraga ko bashobora gukatirwa urwo gupfa. Aca aravuga ati rero ngomba kwiyahura. Ariko uwo mwanya
Paulo na Sila bamubonye baramubwira bati wikwiyahura, twese turi ngaha, nta mfungwa n'imwe yatorotse, ahubwo n'imbaraga z'Imana zibikoze. Haleluya. Nuko iminyururu yari bariho ibava ku maboko, inzugi zose zirakinguka. Bari bababoshe amaguru n'amaboko, ariko ntabwo bari baboce imitima yabo. Reka nkubwire mwene data unteze amatwi, urashobora kuba uri mu ngorane zikomeye, ariko kubohanya kugoye, kuboha kubi ni ukuboha umutima. Paulo na Sila nyuma y'amasengesho akomeye, nyuma y'amasengesho y'imbaraga, iminyururu yabavuye ko, hanyuma n'inzugi ziruguruka. Haleluya. Uyu munsi ndavugana nawe, Paulo na Sila nyuma yo gusenga babonye imbaraga zikomeye z'amasengesho zihindura ibintu, nuko iminyururu ibavaho. Ndavugana n'abantu uyu munsi banteze amatwi, birashoboka ko hari ibintu byari bikuboshye ku buzima bwawe, wenda ni imbaraga z'uburwayi, wenda ni imbaraga z'ubukene, wenda ni imbaraga za karande, wenda ni imbaraga z'amadayimoni, ariko ndavugana nawe uyu munsi ngo hari inkomezi zikomeye z'amasengesho. Niba unteze amatwi ndagira ngo uvuge ngo amina cyane. Imbaraga z'amasengesho zirashobora guhindura ivyanze guhinduka, zirashobora kunetraliza ivyanze bimaze imyaka myinshi. Inkomezi z'amasengesho zirashobora gucisha bugufi uwo mukoresha wawe ahora akomerera nabi. Inkomezi z'amasengesho zirashobora gutuma uhinduka ukaba umuntu muzima, ukagira imyumvire mizima kubera imbaraga z'amasengesho. Hari abantu benshi bajya baza kuri je bakabaza batari kose koko umuntu koko aragomba ashobora guhinduka bigakunda, arashobora gukizwa bigakunda. Ariko ndashaka kubwira ko iyo wakira imbaraga z'amasengesho zishobora kunetraliza ivyo byose. Imbaraga z'amasengesho zishobora kwirukana karande n'imivumo. Imbaraga z'amasengesho zishobora gucagagura impemu mbi z'abadayimoni. Imbaraga z'amasengesho zishobora gutuma abo bana bawe bataronka amahoro, bakubuza amahoro uyu munsi wa none bahinduka kubera imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zishobora kujya ahantu bakurenganije zikabakoraho, bakurenganije bakugiriye nabi, barangiza bagatahura ukuri. Benshi urabizi hari igihe bavuga ukuri ntikumvikane kubera ko hari imbaraga rimwe na rimwe ziba ziboshe mu bantu. Ariko amasengesho arashobora kunetraliza, arashobora gufata mpiri imigambi yose y'abadayimoni. Ndavugana n'umuntu bambuye itongo ryiwe, bagakoresha wenda ubutungane bumwe, bukaba bakurenganya, ariko bakuzibitiranya bakurenganya. Hari imbaraga z'amasengesho zishobora kugarurira ivyawe. Niba hari ibintu Satani yaboshe ku buzima bwawe, ndavugana nawe ngo hari imbaraga zikomeza amasengesho. Paulo na Sila ari mu nzu y'imbohe, yarasenze, nuko iminyororo imuvako. Ndagira ngo ubibaze uyu munsi nihe minyororo yabiri ku buzima bwawe. Birashoboka ko yaba ari iminyororo y'uburwayi, birashoboka ko yaba ari iminyororo y'ubukene, birashoboka ko yaba ari iminyororo ya karande, birashoboka ko yaba ari iminyororo ikubuza itiro gusinzira, birashoboka ko yaba ari iminyororo y'inyatsi. Ibintu byose ugerageje gukora biranga, nubwo uri umucuruzi ugerageza kudandaza, ariko hari iminyororo yafashe ubuzima bwawe ikubuza amahoro. Minsi mike iheze hari umwana umwe yaramaze igihe kinini cyane ari umusazi, afite impwemu mbi imukoreramo, kandi yaramaze imyaka hafi irenze 6 ari umusazi. Nuko kubera bari baragerageje ahantu henshi cyane kugira ngo barebe ko yakira, baramujyana mu bapfumu, baramujyana mu baganga b'ikizungu, ariko biranga. Ndashima Imana ko kubw'imbaraga z'amasengesho yashoboye kubohoka. Uyu munsi wa none ni muzima, arashima umwami Yesu. Haleluya. Bene data, hari imbaraga zikomeza amasengesho. Mbese urugo rwawe rwakunaniye, hari imbaraga z'amasengesho zahindura ibyawe. Mbese ku kazi wawe ntibimeze neza, hari imbaraga z'amasengesho zaza zigahindura amateka y'akazi kawe. Mbese muri ministeri yawe, mu murimo w'Imana ukora, umaze iminsi unanizwa ugeragezwa, hari imbaraga z'amasengesho. Mbese mu mibereho yabo mukorana, hari abakugora, hari abakunaniza, hari abakubuza amahoro. Ndavugana nawe ngo hari inkomezi zikomeye z'amasengesho zishobora guhindura amateka yawe. Abantu benshi cyane bakoresha ibintu bitandukanye kugira ngo bave muri situation barimo, ariko reka nkubwire ko hari imbaraga zikomeza amasengesho zishobora guhindura ibintu, zishobora kuzana itandukaniro. Iyo ugiye kwitegereza ubona yuko abantu bamwe b'abayobozi cyangwa b'abategetsi bafise mu by'ukuri ibintu by'ingenzi bafasha ibihugu, bagashyiraho programu nziza zitandukanye zifasha abanyagihugu, ariko nta gihugu na kimwe ku isi nari nabona gifise ibitabo
ibitaro byo kwirukana impwemu mbi z'abadayimoni, ariko amasengesho arashobora icyo kintu. Niba uyu munsi wa none hari impwemu mbi zinaniza ubuzima bwawe, uryama ukarota abantu bakuniga, ukarota ugwa mu mazi, ukarota ubona abantu baza bakwirukanza, izo ni impwemu mbi, nta kintu cyazirukana. Ntabwo ari amahera, ntabwo ari abavandimwe bawe, ahubwo ni imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Hari abantu benshi nagiye mbona bagiye bagerageza ahantu hatandukanye bikanga, ariko bakwegera Imana ishobora byose, Imana igahindura amateka yabo. Gusenga kurafise imbaraga. Hari abantu benshi muri Bible bagiye basenga, nuko Imana ikamanura imbaraga zidasanzwe kandi ikabakura muri situation bari barimo, iminyururu ikabavaho. Nawe niba hari umunyururu rero akubosha umunsi, imbaraga z'amasengesho zirashobora kukubohora no kukuvaho. Oh haleluya, zirashobora kukubohora, iyo minyururu ikakuvaho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo hejuru y'imbaraga zose z'abapfumu, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga z'abacuragura, hejuru y'imbaraga zose hariho imbaraga zikomeye z'Imana binyuze mu masengesho. Niba uri nteza amatwi ndagira ngo uvuge ngo amina cyane. Amasengesho ashobora guhindura situation yawe. Birashoboka ko mu muryango wawe harimo ingorane, harimo ibibazo bikomeye, harimo intambara zidasanzwe, nta muntu n'umwe wumvikana n'undi, akazi kawe byaranze, mugerageza gukora bikanga, waranze urugo rwawe ruranga, bakubona mu rugo rwawe ugaragara nk'umuntu udafite kimazi kubera ko Satani yigabije urwo rugo. Ariko uyu munsi ndavugana nawe ngo hari imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura amateka yawe. Niba wizeye imbaraga z'Imana, ndagira ngo wizere ko amasengesho ashobora guhindura ibyawe uyu munsi. Waragerageje nivyo, warakoze bitandukanye nivyo, biranga, ariko reka tugeragereze ku Mana mu izina rya Yesu. Nka wa mwigeme nababwira yagiye mu bapfumu hirya no hino, nuko yari afise ingwara ikomeye cyane, nuko umupfumu aramubwira ati genda, umupfumu akomeye cyane, ariko mu by'ukuri n'abapfumu bose bagerageza gukora ubupfumu nijya baha imiti, niba jewe binaniye nta wundi wabishobora, genda ugeragereze ku Mana y'abarokore, bo njya numva ko basenga ibintu bigatungana. Rero Imana irakomeye cyane, ishobora guhindura amateka yawe kandi ishobora guhindura ubuzima bwawe niba uyizeye. Ndagira ngo munyemerere soreza aha uyu munsi navugaga kuri iyi tema ivuga ngo hari imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura ibintu byose byananiranye bigakunda mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo muri aka kanya munyemerere soreze ngaha dufatanye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndaguhaye icyubahiro cyinshi kubera abana bawe baduteza amatwi. Mana, hari byinshi bibananije mu buzima bwawe, hari imibereho ibananije mu buzima bwawe, hari iminyororo Satani yabambitse amaguru n'amaboko. Birashoboka ko yaba ari iminyororo y'uburwayi, birashoboka ko yaba ari iminyororo yo kutumvikana mu muryango, birashoboka ko yaba ari iminyororo y'inyatsi ibabuza gutera imbere mu kazi, birashoboka ko yaba ari iminyororo izana kutumvikana mu kazi no mu muryango, birashoboka ko yaba ari iminyororo ibakandamije Mwami, ibatuma babaho nabi, ituma batasinzira ngo baronke itiro, ituma barota impwemu mbi z'abadayimoni. Ndakubita hasi izo mbaraga mu izina rya Yesu. Ndafata imigambi yose y'abadayimoni no gukora kose ku mwijima, ndatura umugisha w'Imana mu izina rya Yesu kuri buri muntu wese aduteze amatwi. Nyemerera Mana yacu yo mu ijuru usuke imbaraga Mwami Imana zo gusenga muri iki gihugu. Mwami, uhereye ku mutegetsi kugera ku muntu wese w'iki gihugu, reka umwuzuze imbaraga zo kugushaka no kukugororokera. Mwami, abantu bose bamenye izina ryawe kandi bakugarukire Mwami Yesu, kugira ngo nugaruka uje gutwara ishengero yawe Mwami bazajane nawe kandi bazabane nawe iteka ryose. Urakoze, turagushimiye, icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu dusenze dushima, amen. Mwari kumwe na Apostle Alexandre Nyandwi nkuko musanzwe mubimenyereye, nkaba ndi umurongozi wa Ministère Vision de Jésus pour Réveil, kandi nkaba nongera kubasaba niba wifuza kubona kopi y'ubu butumwa bw'ijambo ry'Imana cyangwa se wifuza kugira ngo tugusengere, turagira amateraniro yo gusengera imitwaro kuw'Imana dimanche après-midi kuva isaha 10, urashobora kutwakura hariya cyangwa se ukatugeraho aho dusengera hariya muri Avenue de l'Arige hano i Bujumbura, kugira ngo dufatanye gusengera uwo mutwaro wawe. Naho utabishoboye urashobora kutwakura kuri nomero ikurikira, ngira ngo mbahe yarewo, ndagomba kugira ngo ufate agakaramu iyo nomero uyandike mu izina rya Yesu. Ni nomero yacu ushobora kumbonaho ni 71 0 23 majana 586 71 023 majana 586 71 023
86. Amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe. Shalom shalom kuri mwese, mukomeze guhezagirwa na biganiro bya radio yanyu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza mu izina rya Yesu, amen.